وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين عمر بن عثمان سيدنا علي أبو بكر صاحب النبي توان فاطمة بنت رسولي يا رسول الله junjungan kami dalam hujudnya minta amalan bangkai dari wanglam kubur terbang segala tubuh gebalon kafan kami tak bekai wahai saudara segala tubuh gebalon kafan kami tak bekai wahai saudara sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salli wa sallim sallim ya Rabbi على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين يا مولانا يا حبيبي يا مولانا يا حبيبي serta syafaat kekamal negeri di sinan nepre ya Rasulullah serta syafaat kekamal negeri rahmat Allah dum sejahtera atuh Nabi pengulai kita رحمن الله نور sejahtera ada Nabi pengulai kita Nabi Muhammad dan keluarga pada sahabat semua rata Nabi Muhammad dan keluarga pada sahabat semua rata salli wa sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammad
وصحبه أجمعين آمين آمين مولانا آمين استجب آمين دعانا آمين آمين مولانا آمين استجب آمين دعانا عمر dan Utsman Sayyidina dalam hidupnya minta amalan bangkai tari dalam kubur kemar segala tubuh kebalur kafan tak minta bekai wahai saudara segala tubuh kebalur kafan